Goro Zambara University zaterwa omuzano Ronald Atuheire omu dakiika ya 6 na bwanyuma Marvin Sebagara nikwo kwongeraho ezindi 2 omu dakiika ya 65 n'eya 69. Yogoro ya kana yaterwa omuzano Herod Nahurra omu dakiika ya 89 n'okwembara University kusinga omuzano ogwo gori na harubusha. Nyina amashemererwa mingi tingumana nkubasa kutandikira agamashemererwa gaherera hano ya 2014 nibwe twaherera kusingira omupira gwitu kandi omu byafayo niyo first time okusinga gori na ahari zero. Nyina amashemererwa mingi abo kwangura ogu mpira atinka kirebaga nkibaho ahije myaka y'imaziraha kureba nkushamba mpira mulungi ngo kandi kwateba goro nyingi kezi gori na busha jaga kusokera dalo kwebaza abategesi b'empaka zino aba UFL n'aba Pepsi abateka mu stente nabona abanyike okambwe mpira gino gigenda mu maaso okuzuula ebitone ebipya ebijja mu bana bafu. Ebyo bikiryaho erizoba haba empaka zo kwiruka omuri Kyegegwa aho abiruka barukigana bakwetabamo empaka ezitebekanisiibwe kwesimira okwetegeka kwa Uganda no koreka entunguka aho ekire kandi kwaba hakishayi kya muhora kya Kyovu Uganda kandi okwiruka kunu kaina kokurora kamani kikakuoleka nkitwoleka nturuga munyikale yitubeiremu ntugenda munyikale nungi mu maiso kitanguhire sima rohanga kurango tutegwize leito Kyegegwa twajaguza kandi koko erengerekera somo abantu bajaguze kololo bitu ajaguza hano kama atongera amani kole kusingaho nde Edwin Ram na Philip Murangira.